Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak. Nga itilit ang niliday. At damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday. Amang salsalukob kan ka. Awisen kayo marud ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno ing kayabkas ti an-anak akanyo. Ket agbalinda nga ulidan. Kadag iti dumdumnger iti tangatang. Dear Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Shirley, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Agad adalak, ngam na ibarkada ak. Kanayon nga ulbudak ti amak, tapno kanayon na nga ikan iti kwarta. Kastoy man dagiti paspasamat. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasalitaan ni Shirley. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. That's what I'm lonely. I miss Makadlawak, Shirley. Papa, May katlo alawas itan, adimawat ka iti sagli 5,000 a pisos. tuition ko day di damo, Papa. Ti may kadwa, kat naramat ka dagiti laboratory, kan dental instruments. Sa ita, kat para iti physical education mi. Kada field trip, kurang pa'y nga rod, Papa. Aniya. Hoy, Shirley Tandaan nam da ito'y. No awan ti maiparang mo a resibo ka dagiti kwarta anaited kun ka. Saan ka na makaalapay kanyak? Nawatam. Ay, Shirley, bad trip ni Pampam. Super strict. Mabutbutengak nga rod na daduma. Mabutang kan. Uwan mencho. Amangan na mabisto, kat makabil nakpay. Aramatam ta utak mo tapno saan ka mabisto. Saan ka di nga impagakmat kan, mencho? Abirbirukan ng tiresibo dagiti kit dawag a kwarta? Naglaka. Kasano? Ay na, mga ramid kan iti kwansit a resibo. Saan mo't amot talang ni Papa? Tapno di na amot fake kan saan? O, di dead maamlatan no sumanao. Adda amak ko, mencho.
Amang ano kabilan, nak? Ay, poor girl. Super nega ka ngamin. Talagang agnegatibak. Nang runa umabot-butangak, friend. Kasapulak mo ta kanay. Mabalin aya mo ta paayan ka. Ala, nagunag mo tandasin na ay mo. Kas kao nagtiparikot ko, Shirley. Anya nga minti parikot mo. Ipagam bareng matulungan ka. Saanin? Ang mga numapayak lang. At ada na madobli ti sakit ti barukong ko. Nang ro na masakit ti amak. Ipan ko kumay ito ospital ng awan man ti kwartak. Mano aya ti masapul mo. Bareng adda makaanay akash ko. Oray, 5,000 ko ma. O sige, alaang pay laang dahito adda akash ko. 5,000. Antoy, Ay na, agyaman na kiti kinaimbag mo, Shirley. Sweetheart ni Tatang, kat masapol ang may ospital. Loko ka. Kat no nabayagan adim magati amam. Dahil talagang di pa muspusan, tap namang iti kwarta, Pards. Nga maroli. Di ka kadimasyan wano makonsensya. Anya ka matan, Fred. No pinanunot ko dayta, di awan ti kwarta kita. Utek, Pards! Utek! Oh, anya, Shirley? Sumurot ka kadi iti outing ti barkada? wan Manong iti share mo? jak pay mat makaala itakan ni Papa. Di mawatak ngamin kan kwa na idi last week. No, kasta. Sorry na lang, friend. Maikapis ka, Ha? Amo matan ti barkada tayo. Out ka no awan ti kwartam. Italaang mat, nukas pangarigan laang. Asino kumangay ti mang supusop iti share mo? Si kapay laang, friend. Bayadak tukan ka. Ay na, eksakto lang ti kwartak. Agdiskitar ka, Inton Sabado pa'y mat. Di oray kadwam to ti boyfriend mo. Sige, kita agto no kasano. Kwarto manen. Kwa, Papa. Kalaat ngamin dayto nga educational outing mi. Ket, may pakitam to ka di amin a resibo, dagiti nagastos mo inton sumangpet ka. May pakitam? Wan, Papa. Ken talaga ka sa pulam? Wan, Papa. Sige, itid ko. Basta maaramat iti pagadalan. Sa atlakit di nga iti linuloko. Ngem kasapulak a makita ti resibo inton sumangpet ka. Anya? Nadawatan manan ni Shirley? Anya pa'y ko ma. Anya manan timpambar mo? Imbaga ka 50-50 ni Tatang. Loko ka talaga. Sana bale, tamao din day jay. Adumot tan tinadawat ko ka ni Shirley. Isang oray maduktalan nanton ti amin. Anya?
Papanam ka di. Surutak ti anak mo itinalimad. Anya? Kanayaw nun at dumawat iti kwarta. Awan mat nga rod maiparang na resibo. Itinagbayadan na. Adanakam ti anak ta. Saan mo nasurutan? Surutak, tapno maamuak balin tinasumok ni Shirley. Nakatugaw iti may sa tugaw dito parke. Aday masidag alalaki ken ko na. Tiyawanan bayin nga ubing. Makisinsin narak gayan dito parke. Aday nyawat na iti lalaki. Talaga ang makapung tutak iti daytang ubing. Makaawid kan tula ang Shirley. Kat, adya tinakita mo iti panang surot mo iti anak ta. Luklukon na tan. Isungag sagana ni Shirley. Sa dino ka di tinang surutam kankwana. Iti parke. Saan nga iti pagadanan? Saan? Adan tiyawanan pain. Ayan ti resibo ti amin ang nagastos mo, Shirley. Husto daytan! Huston! Awanan ka itibain. Huston! Shirley, mapankan iti silid mo. Agpudlo ka! No di mo kaya tadakdakas ti mapasamakan ka. Di ka kadisumrak iti pagadalan, Shirley. Nasakit ti ulok, Mama. Adaagas dita. Agtumarkan. Anya nga min ayat ti inararamid mo. Sa dino ti pangipipanam iti kwarta nga ititad ni Papam. Awan, Mama. Manipod ita saan kan asumrak, Shirley. Anya? Apay. Kaano pa'y anang rugi nga inikikam iti kwarta dayjay alalaki, ha? Papa. Linuklukunak nga amam! Gusto daytan! Nasaysaya at pa'y akabilin kan. Tapno makapagpanunot ka. Gusto daytan! Guston! Mabutbutang lata na kanayon. Ay bayam, tapno makaamiris iti bidot na. Nga madanaga na kankwana. Bayam nga rod tapno agnakam. Kaslaag mo ng payan. Talaga dagulit kamutan niya. Nasaysaya at daytan, ngantay mangibabain itirwar. Ikam ko mamat ti gundaway na nga agbabawi. Sana siyak tiluklukon na. Ipakita na pa iti panagbalbaliw na. Masya na kun iti kasasaad na. Wala, makambo ka. Basta timbagak, baybay am tapno makapanunot.
Kasimot ni Shirley. Oh, apay, Fred. Kasla di ka masaknan kan kwa na. Awan kami matan. Anya? Jakon makit kita. Wen ta pinagsardengdan nga agadal. Kahit, impanaw da ka di? At dala nga di balay da. Pasyaran mata. Oh, si kanti mang pasyar kan kuana no kayat mo. Amang ano kabilan nakpay ti amana. Sapay naguyong da jala kay. Kan may sa, awan mo ti formal a relasyon mi. Amay pa doktor ti anak ta. Kasla ko markaron ti kasasaad na. Aramidem latan, tikat mong aramidan. Apay ka di akasta ka. Kasla di mo mapakawan ti anak ta. Naikaron ang tinagbasulan na. Naibaglaangan, takanayon ko akasarsarita. Awanan ti adupay asaw. Ipan mo, no kayat mo. Mama, Apay ka di, Shirley. mama, di nagpampanawan. Kabilan nagtumanan ni Papa. Saanan? Saan na ka nasaktan ni Papam? Napatag ka kankwa na, Shirley. Di naramid na kat pasat lang ti panang disiplina na kan ka. Mama, Patpat gan nakaunay ni Papam. Di na kaya't nagsakit ka, Shirley. Di na kaya't amadangran ka. Kan kang ronaan na. Di na kaya't nga agladlading it ka. Panang disiplina laang ter aramidan na kan ka. Mama, Bilin mo't laang ti Diyos ti panang disiplina. Panang tubngar, kan panang isuro ka dagiti anak. Tapno agbalinda na sayaat. Dayta ko matikan ayon alaglagi pam. Shirley, anak ko. Shirley? Naimbag nga orasyon, Ana. Kastamot, iho. Gayam nak ni Shirley. Oh, Shirley. Di ka matagtaga rin. Naggapo kami ngamin iti doktor. Impa-check up ko ni Shirley. Shirley. May dakan to pasyaran di balayo, Kadwak dagiti gagayam tayo. di mo ka di ikuyog ni Rolly. Ay, awanin day jay. Baybayamon. Sana nasaya ti aramid day jay. Ngam, jak nagtagtaga reidi. Tama ipitak. Amok, tanakachat ko pa'y idi dagiti gagayem ko. Iso ang nagsakit unay tinakam ko idi. Ginura na ti amak. Tinasayaat. Mapantayo pa agmerienda. Ijayan ti pagsasaritaan tayo. Saka na ka makakita anasarantakan, Shirley. Gaputan nariknak manan ti ayat kan talakyo kanyak, Papa. Kan agyaman ak unay iti anos ni Mama Anangan andingay kanyak. Kat naamiris ko dagiti biddut ko, Mama. Papa, agyaman ak kada kayo. Anak. Tinapalabas ko. Kat nagpaay nga adal kanyak. Mama, Papa. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home.
Kamaudyanan na Mr. Lonely, nagsubli ti talak ni papakanyag. Kastaman ti pakasaritaak, ket sapay kuma, tanakaipaay iti adal, kadag iti mangtartarabay. Tuy pagayam mo, Shirley. Agyaman kami iti panakipasit mo, iti daytoy a programa, Shirley. Kastay kunadan, ti babawi, at dalatta iti udi. Nupay kasta, nakaamiris ka, ket nagpaay nga adal kan ka, tinapalabas mo. Nagpaay mat nga adal, kadagiti padam, ababbalasan. Bueno papagayam, ingkay nanggagan, ti panakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailingad, itinagan a Shirley, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Jocelyn Oblero Ramirez. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.